san baka sorkar kan khot mene ka por thik khatwei sistem adin bangila depte ya kan ka lama ke lawan siau yang ni nang ni da kali da Usri Ambrose H. Marak IAS, Secretary to the Government of Meghalaya Education Department. Lawan khot yang ni haka kerteng jong ka sorkar. Dei namar balawan khot yang ni haka kerteng jong ka sorkar. Ni saya lagi jadi saya runga kali saya lam yang ni ha office jong u. Wilayah keren habar kita hiki memorandum ki baniai khaddu ya biasa. Wilayah yo ya kata ki memorandum hoj kadon kata kajin tan ya ka deficit patan ndrai ni labu rupat kata ka last option mo ba lada ka sorkar kamla ya kata ka deficit patan kin ai no kata ka last option kaba kandon lada isim katung betul ka last option ka baniai ta tulok kan sakiu hi manusnem ndon kamsu ban ngami surong na kaliang Sri Ambrose ru ulakular hiban sale tikat pun katu ka proposal ka banyai di nang ta yaki minutes jong kani ka meeting kinsa nang type bah sa nang iu ban sa ayanga kumunong ni mat jong ka custom baro kawai mo di katai te ka sorkar kan persanghi ban pendep kloy ya kani tatam kat bala dina kaliang jembu tu wong namla ban ai menta ya kata time frame mo namar ka sorkar kan sapek ya kani ka last proposition ka BPI di ndrai na kaliang jembu asyuri baka sorkar menta kan sim serius ya kani ka kam jompi kan le sisya ya kani ka kam jompi nang ta ulong hiru ba haka kerteng jong ka sorkar ki kumunong dalam sawan mi sani na kapor sa kapor kanang bapinduktim kay baka sorkar kam le dan mangiru namar ba kumbangilaong himo hakmat jong piyeseru baro pag ba kajingyang jumi kabakong santam kani baka sorkar kampat dan raya baka sorkar kalakhat ban kala menjuru ban sim ya katu ka last option ngiru nilas maudai hiba ya mentangin withdraw no swaya kani ka agitational program jungi ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa ja dan rai ngingaji wat ka porjong ka Jakarta mensuaru sisin balakot ida ka sorkar kat kum balaya keren kale ya kata